limited conditions of road in my constituency. Nakadaw jong ka jingkiu ka jingpendan kam ya udrok hapok jela Meghalaya ka Meghalaya State Commission for Women da ka bayat relang bat ka dorbas nong maupat kala Pynlong ya ka program Jingtip ka basisngi halor ka phang pedeng empowering women combating substance abuse in Meghalaya lani ka jingpen kup bor ya ki kenthai ka jing yakun persha ya ka jingpendan kam bakla ya udrok hajela Meghalaya hapok yeng dorbar maupat isyong kenor jong ka MSCW ikong Yamon Sim haringkat bat urang ba asnong ka maupat uba juda JN Walang bat kidukot ka Meghalaya AIDS Control Society kila pensyai syakipat ba halor kimat ki bayadai bat ka jingpenon kam bakla ya udrak ka jingkerni bat kum noru ba ka jingpenon kam ya udrak amtang ba ka pentut ya ka baha kamiat jong ubriu henre ka ta shikat dairu ya ki saudong saukun jongki la Pynlong ru ya ka jingemir jingmut ha ka nikasngi. Bonsin gun kimsoto kimot ba alcohol nay drugs. Alcohol is the oldest drug. And kinigi tobacco. Gino ito tobacco, no? Paduma lagaday na ka kung cigarette ne dumaw ba bam, ito balkway ki nantala ni ki gutka ki sipa kito barok ki packet kito barok ki begi have under tobacco, no? Tigimir kinigi drugs, okay? Te ganikaran halor kani kam hadin. Te kinigi legal drugs. Te kabaan pada ni ong kita ki legal but prescribed.